danas u Techno Games timu igrat ćemo igricu koja se zove Half-Life 2. Tako je, kolega. Kolega, da. Moj drug ovu igricu poznaje kao svoj stan. Tako je doktorirao, da je to strašno. I počinjemo danas da igramo Half-Life 2, a vi u komentarima, zato što je ovo naš prvi klip, vi u komentarima pišite igrice koje hoćete da mi snimamo. Ako želite Minecraft, da, može Minecraft. možemo No Hell, No More Room in Hell. Da, jako ne znam koja je igrica, da. Možete svašta, znači bilo koju igricu da kažete, mi ćemo nabaviti, osim GTA 5 normalno. Da, možemo igrati Tomb Raider, Avatar. Česte. Mnogo raznih igrica. Možemo strašiti. Imam neku horor igricu za neke ljubitelje. Horor igrica. I evo ga, krećemo ljudi u napad. Sa prvom misijom i prva misija je bežanje iz zatvora. Izvaniti govno iz oca šole. Baš tako. Tako ćemo nazvati ovaj klip. Izvaniti govno iz oca šole, da. Izvaniti govno iz zatvora. Može i tako. Ako ovo što je zatvor. Nazvat ćemo ga zatvor, to je naš zatvor. Možete bilo kako igricu. Mi ćemo pokušati da nabavimo i da snimimo samo za vašu igru. Ako vas zanima neka igrica, nešto možda na internetu, nešto ne mora da se skida, vi samo slobodno recite. Da, svakako može igrati bilo čaka. Želite u stvari... Ajmo, retarde jedan trči. Umri. Prva misija. To je nam da... Nisi naučio. Viš da si sad iz prve prošao, šta? To se po životu. I evo ga, ulazimo u neku prostoriju. Evo i neki čijeli. Pa bešte da prođe Maramon. Ajde čijelo, pomeri se. Šta je bilo, ha? Nemoj da me biješ. Šalio sam. Če te ubijem, bre cigani? Ošinu me stoka. Samo da živiš za ovim čikom. Pa podudlaj mi ka. Za ovom survom. Ćao. Ko si ti? Aj pali. Nemoj zatvarati usta. Kuc. Hello. Ćao. Kakva igraonica. Desi. Kakva igraonica. Ovo je sjajno. Šta si to uzeo? Uzeo si neku... Polupao si mu glavu. Samo ga zasrđaju, gledajte ljudi. On kuca preko lampe. U stvari, to je naš drug. Uzeo si jednu knjigu, a druga leti. Dobro, veoma zanimljiva igrica. Vidi, bez ruku hvatamo, brate, bez ruku. Da, nema ruke, znači jata pogledom. A telepatska igrica, ali poslije ćemo nabaviti ruke. Joj, vidi! Cijelus. Mi ćemo ga zvati doktor Cijela, dobro. A naš ćemo zvati Mentol. Mi smo mentoli, Da. Radijator to dva. Da, radijator. Bilo bi realno, tako? Ma kad dobijem modelu mogu i radijator. Da, bi ono realno, ljudi moji. Ja ću u moju poziciju. Gle, bože. Vidite, ovaj se bez ruku penji na omani. Gdje ti, dečko, i sve radi Mentol 1. Onda imamo lep pogled na ovu krvavu sobicu, igraonicu. Da, tu su nešto radili, razni ljudi. Moram poneti lampu, čiču. Idemo, penjemo se bez ruku, ljudi. Opa, šta je ovo? Pick-up. Wow, sjajno, gospodine. Ovo igrica je... Ispalo mi je novo. Evo ga, prva stotina. Ljudi! Prva stotina igrice i ja mislim da bi bio red za jedan subscribe. U stvari prvi subscribe. Našem kanalu. Da. Ili like. Ili share. Ili... Aj, baci limenku pa da je pokupim. Ili četvrto od tih 3, ali dobro. Evo. Živu sam ovaj. Presao si mi onaj. O nisam teo sam ne podignem. Bio si bezobrazan. Rekao ti si bio bezobrazan. Bezobrazan si, Miša. Nisi uspio da ubaciš. Dobro! Sine,
Ne mogu tebe da ju baci stoko. Evo. Gledaj Tarzan, nemoj me tući više. Ovo je veoma veliki. Ma ide, aj vidimo se. Prošao si Na prevaru. Ne, stoko glupa. Čekaj, gdje smo rekli da si... Aha, ovdje. Aj, što će da prođe. Kolega. Opa, vidite, To je taj grad koji su okupirali. Vidite, ova zgrada nema kraj. Završava se tamo negdje na Jupiteru, a počinje na Marsu. Šalim se, šta se pravi? Gdje je ovdje to? Može, penje se bez ruku, smetevine. Ovo je ljudi strašno. Strašno, veoma strašno i prestrašno. A ne znaš zašto oni provjeravaju ove zgrade, ali? Pa, ima narkomani puno i pacovi puno. Pacovi ne mogu da živu ljudu od njih. To je strašno. Vidite, ušli smo. Šta je to? Patika. A, brate, Kanadžanka. Kanadžanka, ljudi. I evo ga, druga 100 igrice. I zaslužili smo, ja mislim, još jedan subscribe, like ili share, ili like. Ili subscribe. Aj, bebe, što ti bebe. Sad, čao, drugari, ja vas volim. Da, sad se penjemo u stepenici, ljudi, ako niste... Dobro! Evo ga neki glavonja. Možem prvo dole, da se provučem kroz ovaj spiš. Čekaj, polovim TV. Ovaj pijan dečko, znači pije po cijelo dan, ne može više da živi. Otvorili smo. A sada idemo negdje gore na kapu. Gledajte, Gdje si devojka? ljudi ovdje Gdje je klonja? Ovdje Evo je klonja. Nije, jeste. Ovdje ljudi živu ko pacu. Ko pacu. Sad me vijaju kozi. Bežite ljudi. I evo ga, treća četvrt. Stotina. 100 ove igrice i hvala vam na pažnju. Šalim se bre, dajte nam subscribe ili like ili share. Evo ga, Spiderman. I mi ćemo vas voleti. Ljudi. Nemojte pucati, a! Golub te posu. Napucali me, retanci. Golub te posu. Evo ga golub. Gluma padnem dole. Ja. Sine, to je bio jedna... Aj, prolazi kroz... Nije jedara, nego šmekara. Evo i šmekeri, bože! Šmekeri iz druge strane. A sad se našli, spalite glupo. I pukle su stepenice ljudi. I mi smo trenutno u Belukomu. Ovo je kuratiskinja. Ljudi su sada poginuli. Narod u vodu poginuli. Evo je. Stravo. Alex. Dr. Freeman, I presume. Da li si znao da sam ja tvoja žena? Da. The combine can be slowed away. Mučenić, jedna kad žena pobija sve, ti ne možeš... 1, 2, 3, 4. Dr. Kleiner said you'd be coming this Aj, pritiskaj dugme. Ajde, I ulazi. don't think it occurred to him that you might not have a map. Ovo da tu udarim. A voli nam to na tenane sve, znaš. Još da me još izbaci iz lifta. I'm Alex Vance. My father worked with you back at Black Mesa. I'm sure you don't remember me, though. Vidite ljudi, mi smo poludeli. Napili smo se mnogo. Sinoć smo ludovali do 3. Do zore. Opa, vidite, sada će... Što ću otvoriti? O, kakav poster. Remember him from Black Mesa? The old administrator. Sad ćete pogledati glavu, nju je zasrbela glava malo. Ko da joj se mušica vrti oko glave, a udari smo li buret, ljudi, buret. Aj, prolazi buret. Mojim bratom. Četvrta. I četvrta stotina ljudi, ovo je strašno. Kako smo počeli. Užite, kur. Nismo čuli. Ja ništa nisam čuo. Znači, koja je ovo stotina? Četvrta. Četvrta, da. Četvrta stotina ove igrice. I vidite, ovako, čekajte da uzmemo kako se uzima. Pick up. A vidite, parkura, kakav parkur, ovo je bilo strašno. Evo možemo popiti Coca-Colu neku ovdje, ili neki sprajtić, Ili vodu. čak gustiji sok. Ili vodu. Ili
ili. Šalim se, sada će ona nešto da uradi. Znači da ukuca broj, šifru, 69 i gdje će vam izaći 3 kola. Evo ga Ćela, gdje si Ćelo? Evo ga doktor Ćelos. Doktor Ćela nije normalan. Trenutno je sa kratkim žicima. I Ćela udari Ćela glavom i ode mu i ono malo kose što je imao. I ono malo kose što je imao, njemu je otišlo. Udario se ga u kosu. Koju nema. Sada trojka pa. Trojka sa pola terena. Head. Doktor Zođa. Sad čekamo zasadu. Alex, just... Moramo snimati jedan klip sa našim obožavajacem, to je Đorđe Tečni English. On će vam sve pričati na engleskom, ljudi, znači vi nećete moći da vjerujete kakav je to srpsko-engleski jezik. Srpsko-engleski jezik. Da bar ima i srpskog bilo bi lepo. Evo ga Čiča, gdje si Čiča? Da bar ima srpskog bilo bi lepo. Vidi ovo. Go, plesačica. Vidite ovo biznis. Kakav je dečko, sam u crnom, ko neki mafijaš. Ovo je znači, ova, tu neka spodova, što... Izvario sam borbu. Što se brnda... Televizor koji je platio samo 1000 dinara na buvljaku je gotov. Znači buvljak, mada im buvljak ne valja ništa. Što je to bi? Malo ga je primio doća. Ne može Ćela da prođe. Kolika mu je Ćela? Pa, nemamo ništa će televizor s buvljaka. Sine! Pa je ovo neki kurac. Koji je ovo kurac? Čoveče, ovo je neko čudovište. Sa 4 noge. I sa 6 ruku. A nema glave nigdje, gledaj kako ovo. Ma ovo mu je glava, redar. A Ćela napravio bez glave. Da ne bi bio Ćela kum. No, vode kroz kanalizaciju. Ventilaciju. Ljudi, šta je ovo bilo? Ljudi, zašto? Report. Bilo, on leti. Gledaj, ne mogu sad više dobiti kompjuter. Uzmi Nije ovo kompjuter, to je televizor od buvljaka. Biš tamo, to je moje. Ljudi, kupili smo delo na buvljaku, gledaj. Dobili smo ruke, yeah, baby! Ruke smo dobili, ljudi. Hvala vam. Vidi, a ponovo dižemo bez ruku. I ne stane nam ruke. Nama ne trebaju ruke ako ih do sad nismo imali i nije koristili, tako? Ajde, ubiti se. Bum. Ha! Proletila onda kroz njega, vrat. Dobro. Ajde, dobra, be. Ajde da više Ćelo se. Da li hoćeš da budeš parkour? Opa! A slika doktor Ćelus. Evo ga doktor Ćela. Vidite, znači odavde se vidi, znači vidi se iz aviona ko je najćelaviji vamo. Evo možeš opet pokazati, zato što je sad Ćela otišao. Znači! Ovo je ode. Ovo je Ćela. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, vidimo se. Hvala vam mnogo, vi subscribe-ujte, lajkujte i šerujte, čao! Doviđenja!